Kaying bisa jong kejala Meghalaya kalau penkut no ya kamukut duma jong Trinidad Armarak persya ya kejing syajid MLA jong Marcus Armarak u balong MLA jong ka William Nagar. Kaying masyarakat mentang kalau penkut no ya kena kamukut duma handai kala dan kunaruk Hasan Ajar tengkah ya Trinidad Armarak banyak kena kepesa kalau fatah bersama Meghalaya State Legal Aid Authority bangan penyak ya kejing trikam jong ka. Kat kejung ujo jong Trinidad Armarak adi meladap ke election jong mentang usnam Arajar Afulai persyak ya Marcus Armarak balong lo ke Jokoport Menteri Jakarta PHE hakajing ujo jong Trinidad ula kena bau Marcus ula penkenya ke babun ki kendan yale election dan ni kita ki code of conduct kapol bonang yalap election nakam ta kajing jit IKMLE jangan kasnam Arajar Arfulai sisngi hadi meladap code ke election Trinidad ula ujaru dekat FIR persyak ya Marcus syaki pulit padi kenepan ula ujo dekat writ petition syak High Court of Meghalaya. Hakajing syam besar jong High Court of Meghalaya kala syam bahkan di kajing ujor jong Trinidad kamlang ka bosong nia nama kajing ujor jong kalong ban penduk no ya kajolong MLA jong Marcus bat umlak ban lek dekat petition ri ban lek dekat election petition. Kajing besar kala ongru bahkan di kajing ujor jong Trinidad kalong persyak ru ya ka Representation of People's Act ya usam ka kandai spak San Huwei. Halo jong nongrim ka besar na kalyang jong kajing besar kala penkut no ya kani kamu keduma bal ka joko poru kombalong kala dan kunaruk Hasan Ajar tengkah ya Trinidad Armarak ubalong unong ujor jong kani kembukot duma.